MP in Thantura ZPM candidate Purichi Vanal Mangayele Mamko kai noi thu buai kha kan soidona alaka thu buai pending chungchang hi tarlang masalok teang Mamko in bumna thu buai kalzela khan contractor jinga pakhat PKL reng pui chuan Aizawl District Court Civil Judge nena monishu ta theluta Aizawl Court website chuan athu buai hi pending tinada chuti lai chuan Purichard Vanal Mangaya affidavit thelua khan verification alaka item ngana le item rukna part A le B tilova chuan thiam lo chanti remo case pending emo a omlo tina soya item ngana chu criminal case pending anei lo tia thaina nia item rukna chu thiam lo chantir na chungchang ani ve thung hetini chuan ZPM candidate hian affidavit hi diklovin at helut tinani theyem ti zona aom theita he thu boya hian Aizawl District Court website chuan akhin te hi mi pali angina da Purichia ming atel velawa mase he case phek masaber thala kandona chuan mi pasari akhin na angin alanga chuta chuan Purichia ming aom thung siane court website atang hian a copy hai chua kan tuma record not found ti chi hi chhana kan dona neya case pending tia po hian kumsang ni somni pathum nulambak mu thein aom lo boka court lam website ni khwalo wangane tunrum chu case kalai mek nia soi chungchanga hian thudi kani chuan affidavit nen in mil lo theina lai om ni te poina lang mai thei amairo chu monishu thi CPC civil thu buaya nia criminal case a chirani lo thunga he thu buaya hian thiam lo changta se poisa choi tur rul du lowin chuta chuan court a anlut non lenga criminal case ani thei chau don thunga ne affidavit a athu boi nei lai nia soi hi alang hlei nem kan ti chuan athu boi kha civil kai noi ani wangania criminal case chia affidavit a hian tarlan thrina ne ti chuan ZPM candidate chungchanga hian Facebook a David Sailovin thua poste YouTube a Pimapui Tuesday Nightmare channel video ti chuate ZPM lamin anchang leta anlaka criminal complaint kan thelu done antia thu buai om theyem ti te inchui zau te ang le tuntruma social media lua hattu an soi chuai hi mamko e rukna chungchang ania courtin alo rel fel to judgment order atangin kanthria thei thren khatte soile ta ila he thu boya hian poi khoi tu pu chu lalrem thanga lunglei chan mari le Mustakur Rahman Gohati te neya mamko hi agriculture marketing organization ni ma sela civil construction le contract vel an bei chawa ankuta KVS project le adangte awama dan kala chetna omzui tazat building sakturte fencing nate an hnoya tho theitura contractor te hena a boi puilok na tan tin cheng noi tel lak masak kania mase chu an organization sumboma mu tur om le silo chuta chuan mi pahni te hi poi khoi tua puin thiam lo chanti rania he thu boi hi MP in thana ZPM candidate mingalan telta ka wangin soi chua thar ania documenta a minga sign ti te poisa pek chungchang te tun naya aron richuak tanok mayane Korta finfiana thelu zinga deed of agreement panhnia tuna ZPM candidate Purichard Vanal Mangaya hian mingaziaka contractor pakhata trangin chengnuai hile singa donna le contractor danga tranga chengnuai somthum panga donna ate mingaziak telbok ti kan hmutheya moni recipe hian hriat pui tuata natrang ti hriat theiboka Korta contractor pakhatin atarlan dan chuan poi khoi tua pu pakhat jok hi putlang ming thanga kaltlangin ka hria kumsang ni som pathni khan avoi khatna tan anpisa kanin muwa KVS building sakna contracta minlo ngai tua pui thei tur thu min threla
consultancy firm roi na le adang an tla cham thung chumi tan chuan cheng noi som ni panga an mamoa a poisa fain poisa hi ka pe a recipe ka ming le poi khoya pu ming ba ka riat pui tua mamko assistant manager pu Richard Vanlal mangai ten ming kanzia ka hemini vek hian putlang ming thanga telin poi khoi tua pu nen agreement kan ti fela mamko official ani nangin pu Richard Vanlal mangai hian riat pui tua tan minga ziak ve bok katia poi khoina tuar tu dang le chuan poi khoya pu pakhat jok hian mamko hnena cheng noi som thum panga deposit turin mintia poisa fain cheng noi som panga chu ama hnena ka pe a check-in cheng noi som ni ka pe thunga poisa fai ka pek trum hian mamko finance officer pu Richard Vanlal mangaya po omve nge a kana thotura agreement kan zia ka riat pui tua ka engineer le pu Richard Vanlal mangai te hian riat pui tuangin mingan ziak ve bok ati puri chia hi hei rukna hian ain nam hnoyem ti chungchanga hian poi khoi tua pu tel ani lo wangin chui zuina omlem lawa a ming alo zia telawang tele sumin hlanna riat pui tu ani na tenen MP candidate aron ni tachi boxi heng boruak hi kan tong ta a ZPM chuan hetia ron soi chua tharani hi dota politics a in beina ninan ngaya thu boi thelu antum ta nei kha an thu boi thelu tumna hi an soi manga tangin inti mual phona defamation case ani mel tabera kan candidate an ti mual phowe tia an pu mi pahni telaka hian thu boi kalpui theni chiangem ti chu complaint te han thelut sela ala chiang tura ngai ta photila thu boi rau rawa inti ming chia thu boi hi ne na chan har deuh mai ani tin kan lothiam biak po te chuan an soi thin achan chu inti ming chiat na tia hian dan chuan huam lo exception anei nuala ama sabera chuan mipui van tlang thatna tura thu di kan soi chua chuan inti ming chiat na ni thei lo ateya apanhina sarkar na thok thil ti dan ra thra chua tura beiseiwang good faith ani chuan ngai dan soi chua theina atela chutiang chuan ngai na thiam na hi chirang rang somlai haumane an thu buai document atang hian minga ziak ngei ti te contractor pakhatin poisa pek trumin pu Richard Vanlal mangai hi aum ve ngei ti te alang theya heti china hian soi chua ani chan hi good faith to the public anga pom thei ani bok chuan thu boi kalpui a har saviau mai theya chuti rolin ZPM in thu boi kan kalpui don antia hian an puna hi dota inti mual phona ni antia hei hi an legal team ten tranfunga an mantur ber chu anita ome ZPM press conference an kautrum khan tranfunga an candidate hi he thu boya hian prosecution witness poi khoi tua pu te thiam lo chanti rani theina tura thu hretua atrang jok tian tar langa an thu boi han clear hian poi khoya an pu pakhat hian contractor ne na tangin poisa langei a poisa lak chu mamko sumbo ma omle chuang boxi lawa ani purichi la hian riat pui tuangin mingazia ka defense witness a hian hantran na chi zia jang kha ani ta lo rim rima he thu boya hian poi khoi tua pu lalrem thanga chau hi defense witness ania chuwangin chumi chu witness defense a tran lain aniero prosecution witness a trang tia han fakarek te chiam na tur omlem lawane emponi se thu boya kalani chuan thiam chanti ranni le thiam lo chanti ranni lam chu thu ran lo ni ta sela atuar tu bertur chu David Sailo ani theina lai om anei hian Mizorami su chi rang ranga post thrina a ming tak a mang lem lo ti kan thre ome poi khoya pu ania alaka hian thu boi kalpuya court te an thlenga ni chuan a ming an tarlan ve nge hangai dona kumtling lo te ani lem lo chuan
identity pakhat identity diktak athup na chu thai chiatin om pha mai theiani Tuesday nightmare ro pima pui ani maya ei chu kan resa vek